Lesedi kganya dumelang ke a le tamisha ke a le dumedisha ke a le amogela go semoya ka Dr. Makgabo le kgone ke rata go bolela le nna ka pono ke bile go le yona bošegong ba mabane go bankano re le kgono ka masa ka re pono ke bile le yona after 12 pele ke le botsa ka pono ke bile le yona ke rata go amogela ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneo la rena ke la amogela ebile ke re le ipsene ka taba tse ke le tshwaretse go tsona gomme ke kgopela gore le subscribe le like channel ya rena le gotle le yona notification bell gore ka mehla re uploada new videos le kgone go tseba gomme le ko rena molaetša wa letšatši leo e tla ba ile molaetša o mofeng. Okay, pono yaka so pele ke ba le pono ye ka nako ka ya gore ke rapele ke ile ka lighta candles tšaka ke be ke rapela ka dikerese tše 7 color candles. Okay, ke lete kerese tšaka and then ka rapela as usual ka fetša ka bula le lentšu le ke le botšego gomme ka bala lentšu le go tšwa mo bibeleng ge ke feditše and then ke be ke bona yengwe di candles tšaka e be itukela godimo kudu and then okay ka thoma le tima di candles ka no tša nakonyana ke lesitše e tukela godimo gore kgabo ele ya yona ya godimo kudu e ya godimo ya boya ya lekana le tše dingwe ya godimo jwalo le jwalo until ke bona gore okay e feditše jwalo e sepela kgabo ela e lekana le tše dingwe and then ke no bona re lekana le tše dingwe and then ka nama ka re okay e re ke time candles tšaka ge ke be ke di tima candles tšeke ke be ke tima ka menwana ena gore ke seke ka swane ke lokela menwana ka mo metsing then ka tima jwalo le jwalo ke di timile ka mokana ga tšona ke di bone gore ka moka tšona di timile ka fetša ka tšea yona gala selebe go tshwere metsi ale ke bego ke lokela menwana ka mogare ge ke be ke tima ka tsamaya ka ya go ihlatswa ka tšhola metsi ale ke bego ke tima ka ona ka ihlatswa gomme ka tšhola metsi a maclean ka tla lona ka moka ka moreng so ge ke fitlha ka moreng ke makala ye nngwe di candles e tuka mare ke bone ga botsana fela gore dikerese tše ke di timile ka moka mara e be e tuka e be e laitilwe e tuka so go ra gore ke rile go tima ke tsamaya fela ke tšhola metsi la ke tšhola metsi a maclean ya šala e laeta gape e laeta ke badimo e laeta ke Mangeloi. Okay, ka bo lebelela ka no makala because this thing as mathomo e diragaletše gantši but kore kgotše ke ba confused ke re mara ke timile mara se ke time jwalo le jwalo so this time ka gore ke rile go tima ka tša nako telele ke eme ke di lebeletše pele nka tsamaya ke ya go hlatswa tlase ela ge ke boa ke kgwetša keresela e tuka then okay ka ipotša ka re re ke lese e tuke ka mokgwenya ka go tuka ka gona and then yone be thomile o tukela godimo ka ela ya ka pele e ntše e tukela godimo ya fase jwalo le jwalo ya godimo le fase jwalo le jwalo mafeletšong ka thoma bona e tuka gabotse then moya wa mpotša gore okay ke seke ka itima ke no itša ke bea gabotse mola e leng gore ke tseba gore e ka sewe e ka se fiše ka mo ntlong ka e bea gona mola then ka tsena ka mapaeng then ka tshwara ke boroko ka ya ka boroko ke re sela e ntše e tuka mabonona na ntše ke timile ka moka ka moreng go botuka ke re sela e nnoši so ge ke robetše so ka ba le pono e ke ge e tla go nna ke bone spiritually ke tšwa mo mmeleng ke tsamaya ke ya into the universe ke tsena ka mogare ga legodimo into the heaven gomme ke tsene mo legodimong ka kgotša e le gore everything is white, pure white dilo ka moka tšona di a kgatlhiša ke bošweu fela gomme ge ntše ke lebeletše mola ge ntše ke sepela gona mola ka bona stulo se se tšhou se segolo se se botsana gomme mola stulong mola go be go dutše ramatla otlhe ke ile ka recognize gore motho ola a dutše ko stulong ke Modimo gomme ge ke be ke mmona gona mola ke be ke sa kgone kore ke be ke sa bone sefatlhego sa gae ke be ke bona like ke be ke bona kore ka mokgwa be go a dutše ka gona o ba dutše ka tsela e le gore o ba ntebeletše le nna ke be ke mo lebeletše mara ke be ke bona go thoma mo legetleng la ka mo go left letsogo la left go ya fase o ba apere all white stulo se la be le stulo se se botsebotse se se tšhweu gomme ka mola morago ka mola
go be go le kore sort of o kare ke le bota mara kore ke go tšhweu kore ke mekgabišo me botsana o ka nna gore go be go motho o dirile an art mohlomongwe a šomiša a ke sena šomiša eng maybe nka se re letsopa a ke sena nka reng la bona re setse re dirile di-ceiling tša rena ka mo gae ka moki o kgwetse ceiling ela kgwetse ba e dirile ka rhinolite and then o kare an ice cream and then e pentilwe mola ka botšhweu kore ke yona picture ke bona but e dirile mablomo yona ka mokgwa le be go dirile ka gona kore an art kore bona gore mo motho a bego a dira mošomo o ba dira ka bothakga bo bogolo ke ka mokgwa le gore ka morago ga gage go be go le ka gona so but ne ke bona only the left hand side ya gage o thoma mo legetleng go ya fase o ba apere dilo tse ditšhweu ke be ke sa kgone go bona the other side go ba le sefatlhego go ba mmele ka mokana ga ona so ka mo lebelela nakonyana e telele gomme ka bona ke boela morago e ke seno boela morago and then pono ele ya fela but ya fela and then e seno fela ka moraonyana pono ele ya boa gape ka ke pona ke boeletše gona mola gape so ge ke boeletše gona mola legodimong gona mola ke bego ke le gona ka mola ponong ya mathomo this time ke bona ge ke fitlha mola go yena then ke kgonne go mmona gabotse ke kgonne go bona sefatlhego sa gage kgonne go bona sefatlhego sa Modimo e be e le motho wa monna nka se le tlhalosetse gore na sefatlhego sa sebe se le jang ke nana ra ga ke a tshwanela se bope gona o bopegile jang but everything o bapere all white o ba sa ditse gona mola setulong sona sela le ge ke bone sefatlhego sa gage o ba se a ntebelele o bo ka nna wa re o lebeletše fase but not fase ka mokgonouwe because ne kgona bona matlho everything mo sefatlhegong but o be a se a thabe and ebile o ba se a kwate but go bo go sena lethabo mo sefatlhegong sa gage o bo bontšha gore go na le tše le gore di a diragala tše le gore ga di mokgatlhe tše le gore di mokoša botlhoko ga a thabe ka tšona ga a nape a kwatile but ga se a thabe and then ge ntse ke sa mo lebeletše mola ka mo morago ga gage pele go bo sena motho bo sena selo mare ka sepitinyana ka thoma bona Mangeloi le bona ba apere all white be le Mangeloi a mantši kore a be a mo surroundile a mangwe a be a le ka mo morago and then ba bangwe kare ba le ka mo pele ga gage mare ba le ba bego ba le ka mo pele ga gage ga se kgone go ba bona gabotse and then ba le ba bego ba le ka mo morago ga gage ba ile ba thoma go ntšha marumo a bona ka bona le bona gore mo difatlhegong tša bona ga se ba thabe ba nyamile ene ge ba ntšha marumo a bona ya ba sešupo sela sa gore ba ke tukišetša ntwa ke ntwa e le gore e ya go ba gana mola legodimong ke ntwa e kgolo e le gore e ya go ba gana mola legodimong ene ntwa e be le ntwa e le gore ke e magareng ga Mangeloi e go bo go le Mangeloi a e leng gore a ema le Modimo a respecta Modimo e be le Mangeloi a le gore a protecta rena batho gore le mo lefaseng ba re tlišetša kganya ka ra bophelo ba re tlišetša mahlatse matlhonolo ba re tlišetša dipono ba re tlišetša dilo tše di botse ba re šireletša and then Mangeloi awe a ba a ya go lwa le Mangeloi a mangwe a e leng gore e be le Mangeloi a le gore ba sa rate Modimo ba rata go mo tšeela mmušo wa gage ba ena le mona mo go yena mare ba lebala gore kana ba bopile ke yena and then ya ntlela ka pela ka mo ponong ela gore ntwa ya ge e le so e ka ba e le mo go nna e ka ba impontšha ntho e diragetšeng mola kgale mola e leng gore go ile go ba le ntwa e kgono magareng ga Mangeloi a mabe a bego a leader ke Satan Diabolos a bega a elwa le Mangeloi a Modimo a mabotse bao ba bego ba leader ke Archangel Michael so ya mpontšha gore ka mokgola ntwa e le e thomileng ka gona ke Mangeloi a le e leng gore Archangel Michaels le Mangeloi a gage ba ile ba fenya Mangeloi a mabe a wela mo lefaseng gomme ge ba wela mo lefaseng and then ba thoma re ba bitša re ke di-demons
gobane e be le mangelo e le gore a followa Satan. Ge ba wela mo lefaseng then ba wela ka re ga molete o mogolo, molete o e leng gore ge re ntse re tsamaya le Bibele, ge re ntse re tsamaya le the book of Revelation, re botsiwa ka the river of Euphrates, mo e leng gore a mangwe a Mangeloi a wa mabe, the demons ba wetse ka mogare ka mola fase-fase ga the river of Euphrates. And mo e leng gore re a tseba ga gane jalo gore the river of Euphrates metsi a yona a pšha, goba ebile nka no re a pšhele, because metsi a la šetšeng kwa ke metsi a mannyanenyane. And the book of Revelation e sa re botša gape gore ka tšatši la bofelo noka ya Euphrates e tlo pšha metsi, gomme ga e pšhile metsi, di-demons tše di wetšeng ka mola tše di leng trapped under the river di tlo tšwa, gomme ge di tšwa di tla thoma go lwa le batho, di tla bolaya batho, di tla fetša a certain amount of people ba ba lego mo lefaseng. Re a tseba gore already ntho e thomile molago the river of Euphrates e pšhile. And go na le video ngwe e le gore ke e bone e le gore mohlomong ka leka gore ke share le lena, e le gore e bile ke motho mongwe gona mo YouTube o e leng gore o bantše a sepela gana mola nokeng e la Euphrates, a hwetša a thoma kwa sound ga ntše a sepela, a bona moletenyana monnyane, a ba tša phone a e bea kwa moleteng ola, a theletše that sound, wa kwa gore ke yona ke di-demons tšeo di ka mola gare di-trapped, di a go elela, di nyaka go tšwa. So ye ke yona pono ya ka ya mabane, kore mangwele ale a tla ga thoma go ntšha ditlhabane tša bona, ba ntšha marumo a bona, and then ka nama ka phafarega. Ke yona pono ya ka, ke no ipotša gore ye ke swantše ke e share le lena. Lesedi a le kganye ka nako tšohle. Modimo wa magodimo a re šireletše bošego le mosegare, re kgopela protection ya gage, a re fe maatla a go lwa semoyeng. Ntwe ya semoya yekhi re lwe re na le maatla a re tla re a fiwa ke Modimo yo maatla ohle. Re fenye sebe, re tlhole sebe, re fenye madimoni, re fenye di-negative energies. Ke a le leboga le be letšatši le le botse.